Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingelang jong ka Joint Action Committee Against Casino Haribhoi banithir sani halor kajingtmu jong ka Sarkar Jilla banbu ya kaktem khalai Haribhoi District kabala penong mentakasngi Hadorbar Hall jong ka Sajer Nongpo kalashim sundan dakarai bandawa ng Sarkar Jilla bakade ban penduk pendamno ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arhajar arhuway. Nalor kinong yalam jong ka GSC bakantup inakilay tali kiseng kata ka KSU FKJGP bat HNYF bat kasinjok kirang ba snong karibhoy lawan ru banyadan lang do UMLA ka umroy ba George Billing do UMLA ka nongpo ba Miral Bonds UMLA ka jirang ba Sostenes Sotun UMDC ka nongpo ba Balaji Rani kinong yalam niam baper lambat kiwe de ki riu pau khmat kathan. Habakran cikilat pathai khubor secretary jong ka GSC ba Ferdinand Kharkamni ulai thu baling ba kani ka jingelang ka bala penlong mentakasngi dakawai kasur lasyam ban persya bet ya ka ktem khalai kasino haribhoi badru ban ya kandu yo menteri rang ba ka jilla ukon bet ke sangma bandawa ba ka sarkar ka diven penduk pendamno ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arhajar arpuway. Kajingwan yas nok tilang di kinong mikmat baru kinong yalam niam kananang aibor su ya ka GSC ban persya ya ka jingtmu ka sarkar ban bu ya ka ktem khalai kasino Haribhoi District. Session modong bak nang boro kinya yo ban aja modlang nang banta kumno ban la ban pendu sisdan ye ka jingtmu ka balarai nang banta ban bu ye ka ktem khalai aglika area joni ka district joni Jadi untuk Haribhoi District itu di seluruh persya ini jingle kai dan gil dan dumpling ke bagi kertek bagi kok dia pun ada ba inwara ada pun ini di persya ke pun di perpa lagi nonggelam bala seng bala bakut datang karena yang ini menikmat tu awalnya ikran ni kalau orang usul ikran ni kasur do perpa kasur do lagi perpa yang ni abang tahu nak kalau apa saja. Jadi kita tahu, nasional ban ajimu tak kena kepor ini JC kalau ba, dom nilai yang berapa? Mengisau borong cikun di ba sotun kumpu lokal ini juga sirang korupsi, benar setiap orang kira korupsi minister mereka berrekam di kalau ba, jika dia kalau dia kalau ba, kita try kan upload kita kan notification kawan saya. Kawan haji siya bala penduk ya ka bebas repeal dan bebas scrap itu mau kaladu yang ta kadang doan di kita di kerteng repair atau boleh di kuno ban define ini ngam di loyar atau partai atau kata dari itu jadi long dan ande ban interpret di kene ke jong lihat interpret ki expert ngatrai ke JC abang ile kalau kuno ke kampung ya lang bagi ini dalam kat tapi banding interpret ya kene ha bang ini bang ka JC kan penbay ni hilang ka bakar ba sutun mga madot suwan iwi kinong nikmat MC jadi bilang gini kan ni pada day ban sin baong perlu day ban Filipin kata kan ini masai yang tai kan ini kalau tanpa kasong ha interpretation ka ibatai kini ka ban long nalor yang ganyan, maupun mulai ganyan, sisni itu dah, bagi suku, pantai, jadi nak, baru bagi suku ini. Tapi apa kata? Kalau pengungsan bagi JSC nanti cepat, kalau mbak ini lumba, ini korok hai ganyan, bagi saya mbak, tidak, ban repeat, or lada om ban interpret di kana kumi, lada ganyan angkanya itu hiwi jadi kain bombi kita semua, ini beri orang yang kata. Damba dari bandar dan notification kalau saya dari pihak pengajar yang masukkan kalau saya nak kalian untuk masukkan usia mereka tak sesuai mereka nangma dicanggih permentai kecil keren bagalong tangma dari belum di top kalau percaya mentai dari percaya di top syukuran untuk dia lah di bawah biji kular assembly untuk orang syukur tak di top atau syukur tak apa yang besar dan dari kedai belum lagi suci kemudian dan mission kemudian soal ajimut kelenci ke beginian soal ajimut tak terkomunis kedai beda ban repeal ban sirap lalu kelenci ke bahar pelana hidup kiwi kita sabar kan tak belum banyak juga ni belum tangba hak kedai ban kasih kamu
pun buat tadi berjalan production sekali nak buat sub pilihan yang sempat nak beri feedback production kumki beri sempat di production yang dengan kalau di nak kalian jom kaji isi tu kuat yang kepada ini kerja top kerja top yang mana rulang dan bulan kata kerja kalau penengok yang ini satu mentah jadi nama tak tahu kum kaji isi tu kalau kawai nak kesini dia banyak pendulang banyak beliau jimut lang bangin le umno kalau kerja kam buat MLA di jogi jelas percaya kalau kat ni kalau kerja kampang dia kerja identiti jom kene ke jingmu jom sarkar bakum juru ya ke jinglong ke jingman jom kene ka Meghalaya Regulation of Gaming Act ada jala abuai ka bala penolong ain ko ke jala ke jungi ko bala percaya dia mene dengan pok ban ni suruh ba kene ke jingmu jom sarkar ke ban ra ya kene ka tem khalai hante pok kana parang kalong ha ka ba nagale ke sarkar nhai lembaga mereka ak kebakalan dapat terlawan. But nagalian ke jomaru jika ini bahwa presiden jom ke Riboy Derbar, bah bi sedap, arbi sedap ada berkeren. Dan long keju yang keba nagalian ke jomihi bangin keren kuat dan mui ngangi bangder suhi barok bangi persya kalau kini. Dan dari jika pada action kabangi haban sim nang nesa kemat ngai podcast tang kata ya kabangi internet ya kabang ngalian jong ka JC ini ben sim lam yang garai ban nesa kemat dei kabangi ini berle berkumpul jimut bala lolong nen ya kabangi haban yang kedua bian ya usut minister jong jela ke jongi ban yang kedua ban yang syai kalau kene kamat nama mengi ini ditrai di bahap pokok jong ini distrik mengi ini ban futu syai kalau kene kamat ya kaba kami sarkar macmu la galong dalam ini yang kaba sisya ni kesulitan kejikren apo ke media hebat kalau kita dipaham ngaruh ngaso banjur banjur ya kaba nagalian kaba bisa dapat keren bala nagalian ke JC borok kowe ke bagi dalam insim ke kowe kerai kerai ke insim ke sakmat ya kaba ngina ban penulong ban pensange ya kene jijmu nagalian jom soka tangkai kita dikentin ya boleh sebut untuk boleh kat pasnya kum kita masuba ni berpau yang kecil syak alur jom pernikahan buat masuba nom ba kai ka ba nagalian statement ka bi daw law minister bukan ni an ba kanam ailat ye kikun sama lani kibriu nusung jom kai jungi ban yorung nane ban don mentang kata kaslu nane kemai kene kini kibriu baik banabar banwan kalau kapok yang ini lagi hakai juga ngam dikiat ngam disekret hari dengan ailat pat yang kain kemahajan juga bakin mantit kiat mantit sekret kai jumut juga belum ba lada kikun samla juga kimio ban lekai unut umut ba di penjat di kikun samla ki bana asam lada di gibi dijelau kita ada we ka bagini bersuku kum kari pai jungi mantit kari di pilu play de hang ni yang ban ai jumut sabang song siapa syukur boleh chairman jom kerja election committee dan orang ni wa hindon no dah kowe ke signature campaign namta jom baru kinok susung kijongi bagi ni sign akata bagi tempau ya jipersya bagi jipersya dengan baik kowe repeal no dan dia scrap no ini ka nak mereka kedan kelai kalau tempur jifiu prepare kabak kali jifiu kalau tak ya kalau we ni pun sama lagi masuk nak pemerintah kumpul apa di gerpak mana pak? Aku juga cakap tentang sekali mulai dia nanti jadi berkoper, kita di bawah mai, mampu kita apa? Tunki, kibaya, ya, aku bicara tentang lebat. Lembah mereka dispute pas satu kasapuru jadi wei dijaga. Bahkan kita sebut kata beda di pun lagi di barang, kalau wei juga berperang, kalau wei juga berperang. Dan di bawah kali kita bangun nak yang pun semua dipersia ya mereka cuma rasa sekali mereka kasih bag migrasi group ya joint action committee kebang persia ya mereka cuma rasa juga tempat Kubar kadai ka kajing nan shop tong kadai kajing ong bapli kata kami klai kalau secara bangila sinyok ngai kung dilong kami namat ba menta ka ong tang kata kami klai rei ikikuan ikti tongi
Gila jod gila perang kita. Gila sedang hantam hang ni blok. Mo ubah lah ni kini kikuan kiti jengi kejing to kejing telim ko para palat. Nrai betal sedang manbu berjirfi susu kata kami kelai. Ngi sakum girong kami. Ngi dah kau pia hadu kata-kata. Baca kaban wangi kejing seniu kepala tak lupa. Nrai dah ton susu tak ai ke bang. Ngi kum girong kami nang super batai. Jengi kan ngi kum girong kami. Kejing lam a kan sen jongi haban ngi lapet baka GSC kan sedang no. Ni ngi la suyok men bahama. Nrai ni ông balano ma bilik sedang no ngi aji kerja ke pura kum kilong kumi namar ba hani hatang di phoi jongi ni kuai pakam dei bandon kum ngane namar mensual ngi kum kilong kumi ele ingi la ele ai di kam di ba rat gi jing sneu nrai kalau ko basin ke men rat gi jing sneu ada kam don gi jing rat jing telilang nrai da ka ni ba ngepat ba ji si ngi kan pajur ga liang jongpi neliang jong kini MLA berokot di bedan bertalang ning aj play tinggal let man itu te ngakuah be pinisha pengin train rengkat ngin aj kesakti kemuan keti ketiang da kemen train jing sokya ba kam dai bandon kani ka stem klai ni namar ngi ba jing sniu pada jelai ada ngin dai dan rak chai kini belatan pa ngai kemu kanang bu penjelai susu ni tung dilong kini aj jing kesakti pura kai GSC na ka bata pinyalang bagi dia penbor ke sorkar kadai wen mas sendonya ini ke ai kadai kata ke bakal sang ni gelap ni ngimngai sem da ai ke top kadai penpau pakai bakadai penwen chis sendonya ke ni ngim kwa bakal don kum ke ni ang kadori ko jongi ban baik kawai ke television chau chim dista tagoi abang ngene jang kai ka yu jumut ni kolong baik begini yo da kan notification in record in writing kabakan ngindawa baik bau de man demi nang dah ada dia dari benda buat kini kiwi bentar. Ibang yang ayumun benda baru akan menyambut. Tanpa imat Muslim yang akan nyambut. Maka ikum bah hari di sini kisah balang papel kala sim kaburu ia akan dia isu. Ke imat lada ka GST benda jong ka dori boy kepada hok sisa keren yang ini ngakwa bah kan long step kam. Bakin sungha ban penbeno ia ka delegation so minister penginyakan Persia Ahmad Jamu mun Island manikendu kabagan tup jadi MLA juga baru sanmut GMDC baru sanmut nangka kini kinong yalam saya balang badan rengkat pakai GSC kalian jomi ke GSC rengkat pak ni kuat ke aja cok pak boy di long kami ki rampak niang ki reu rampak bak kini kinong mikmat kamtang yang chief minister sa sisi pak kini kundu kata ke poin ke bandungkong ke bangalai kerap Kamaan kalong bahag kata kecing penduduk kejongi gindawa yang chief minister ban penduduk pendam menripil no yang ketegaan kalai yang keniru ginhapan yang keren bagi legal expert jongi mangin betik ma nasokan kasomnia nakamsomnia la ne ban let yang kata ngatarai ada yang jongi GC lengkap begini geromba bisa yang keren bro bagi expert jongi Pagkat on mangyari asumsyon sa turok sa itisik yun ang desu po marko mo lang naginong ikhat man nila pero lai ko sumot iong magane ng along ay isisiyan ba pila along ay kung along ay habi ko nakaani ka ngla ngin suya le maday bata ata gede gawai tagi kerpa yakin ang bigmat kamtang pagkin niya doon lang panili israng lang paniyalang maki yagi ki pagpak jo kanong repoy lada day begini kindu sa isisiyan yung chief minister belum yang kecil lang mana, pergi nomi kemat kerungi kepada ki MLA jong district Riboy, ki MDC buat kunjuru ki church leaders, ki lokmi, ki samla, buat kunjuk ki rangba, nampak jong Riboy Darbar, buat kuih. Adin ke jilang milayo wania liu jumut, buat milai shimi karai, buat ingin lek ya kawai ke delegation Syau Menteri Rangba Shri Konrad Sangma ban ra ya kawai ke Dorcas ke ban long ya kini ke act ke batip kum ke Demeglia regulation gaming act apa kawai ban scrap lo eka lane ban repeat nomor ku mengitip ba hadin mengi ai ya ka jitho ni Dorcas au Radrik benar kendai suah ke Dorbar Sendrai Nyui ya ke Cigan hapo Dorbar
Lamba jong law minister bade ru kunju taxation minister ba la aya lightly ki license professional but tu la pau ba tidak hado lightly ki jaka ban long ye tak tem khalai la ni ka casino the klamda shong thai na liam ka joint action committee against casino ka bunthuk na du ka isiyuk kirang basnong lightly sang malang na du TSU KGP HMF nilai mir jumbut bat ila pelong yang nak jalan industri penyethir bat mengai jumbut lang tuju bat kalau sok nak kalong ba nak diam joki MLA MTC lawan Mikmat dari ba George di bendo di bade i MLA joka Umroy di ba Meral Bonsim di bade MLA joka Noko di ba Sustenus Totun di bade i MLA joka Jirang berkunju di MDC di bade ba Walajit Rani Noko joka Noko asumsi Bandang yang kiru kiai ya ke support syangi ke joint action committee banginang ya syakmat kamtam bangin penduk pendam no ya ne ka ak nomor misutu ba lada kani ka kadang don kadang im lasai lasti lane hakisnem konwan kane ka jimpulong yang kam kulai kan urlong hawi keski ban gunong ipi lada ong menta nak liang statement jong chief minister bala sange lane stop Ray kecishai kadai kinang captain avians dan kinang bu shwa kat dia mentah. Jadi puak apa hadin haput lada mengi ngin syu kita kinoilam tipon sawan pa hadin kin habi khun biang ye kaju ban persya ye ne kem khlai lan kasno korban terhadap isu EKE karai kaba lami nak kaji ya tunduk lang di ne kawe kamat kaba hadin jong kaji ajmut jong ki nong bikmat di balawan seperti lang kalong ba hakabidi bat ka district council ru kade kawe kaba page nak benta ka trading license tina kaliang jong joint action committee leadership ya karai ba nindik ke ya tunduk ya CM jong district council ban rekat bat kaji to ban ia ka jingkersan wa juga perlu bakinom isu ia ka trading license nak benta gitu di bodon jingtemu bandron ya ka kasino hang ni po Riboy district di nak benta kani ngin sabuk appointment siapa district council bani kendu UCM bat ni kemen scam ru ban kaliang jong ka district council ru atkum ka bang UI lem bakilat pathai kogor ti ai ka jingkersan bat ti ra kentu ke sarkar bakim de ban ailat banyak sekhmat nak ba pentrikam ni ka kasino hapo ka Riboy district kituni. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.